Mwaramutse turi tariki 20 z'ukwezi kwa munane mwaka 2026. Nimba ari ikintu giteye ikibazo cyane muri kano karere ni imirwano itarangira muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Kuva tariki 18, tariki 19 na none tariki 20 nakaga gakomeye cyane kutaka bwa Republika ya Congo. Drone ibisasu birashishwa imbunda za muzinga ndetse no gutega za ambush ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nk'ubu tuvugana imirwano yongeye kubura muri Sud Kivu, muri Kivu y'Amajyepfo, mu byerekezo bya Minembwe Fizi, aho mu rwano uremereye cyane urimo kubera. FDNB, FRDC bapanze uburyo bukomeye cyane bwo gufata ibice by'igaro na M23. Kumbe M23 no yateguye uburyo bw'umuvuno udasanzwe wo kuza kwigobotora FRDC, babanje kwica abingenzi muri bo, kubarasa bakabahitana. Yes, ngize ni kwica abingenzi muri FRDC na FDNB. Igitero gikomeye cyane biravuga yuko cyari kibasire cyangwa se cyateguriye kwitana General Muzinga, mwite komando cyangwa se umurashi, umuyobozi w'igisirikare gikomeye cyane muri Sud Kivu, ari uyobora patrouille cyangwa se uyobora uburinzi bwose bwo muri Sud Kivu n'ibitero. Operational Commander niwe uyoboye za operations zikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. General Muzinga akaba chef d'état major ku ngabo zigwana kutaka mu gihugu cy'u Burundi. Rero ngo bari bamupangiye kumuhitana, ndavuga AFC 23 bafatanije na Twirwaneho bashinjwa kwana na Red Tabara. Ariko Imana ikinga akaboko, bari bagiye kumitanira hehe? Byagenze gute? Amakuru yo gucika yabwiwe nande? Nakubwiye cyangwa se wanamenye amakuru yuko muri FARDC na FDNB bohereje intasi mu marwanye baye 23. Bamwe barabyumva, abandi bavuga ati ariko si gute watatama 23. Ayinya babarimo. Ndakubwira uburyo Muzinga yaje gutoroka iki gitero gikomeye cyane cy'icyagabwe na M23, kuko neza aho yarari niho barashe. Ndabikubwira. Ibyo byonyine turagarukaho, ahubwo mu buryo butunguranye cyane iyi nkuru ikomeje kuvuga kuri les sociaux no bitangazamakuru bimwe na bimwe. Iyo modoka mubona baravuga ko ari FDNB, abari abasirikari b'ingabo z'igihugu cy'u Burundi badasanzwe bari baje kugwana ku butaka bwa Republika ya Congo. Hanyuma drone ya M23 iraza bajya hejuru, irakingije ibakorera izamfura mbi mu gihe bari bazi ko bagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagiye gutanga renfort, bagiye gutanga umusada ku mirwano. Iki ngiki nicyo cyahise kibakorerwa, niyo mpano M23 yaboherereje bati pa. Urusasu rwa jurita ruyasa neza hinduka ivumbi nkuko bigaragara. Ibise byabereye byaba ari byanyazo, navyo ndabikubwira. Hama mu gace ka Ziralo hamaze imisi abiri imirwano iremereye cyane, imirwano itoroshye hagati ya 23 Wazalendo barwana besurana hasi hejuru. Agace ke karafashwe na Wazalendo bakambuye 23. Kuri M23 irigamba kongera kwigarurira aka karere cyangwa se aka gace imaze kwirukanamo Wazalendo na FARDC, nk'abakoresheje strategie bita push and pull, sunika unakurure icyarimwe, bagende ngo bigarurire kari akace kugira ngo Wazalendo itaza kubona uburyo bw'ubugenzuzi mu matwara ya 23 by'igihe kirekire. Baje koresha strategie ikomeye cyane ngo yacanganikishije Wazalendo, birangira Wazalendo koko bibaye ngombwa ko isubira inyuma byihuse cyane. Ibi nabyo ndaje mikubwire uko byagenza. Atari byo gusa turagarukaho, ahubwo se wabimenye, hari amakuru wamenye ko Eric Prince yaje muri Congo. Ibyo ntabwo tubigarukaho rwose, ntugende ibyo tugiye kuvuga. Ahubwo mu kuba muri Congo miliyoni zirenga 100 z'amadolari zose zahawe uyu mugabo w'igihanyazwa Eric Prince ngarangije M23 vuba na bwangu. Raporo ndende nyiguyeho ngo nze nyigusomere uko yakabaye neza. Mbega ibifaranga. Eric Prince nawe ngo yemeje gushinga ibirindo gutaka bwa Congo, ngazava rukabangije gutera amasuku cyangwa kuzatuna amasuku butaka bwa Congo, nta mbundi cyumvikana gutaka bwa Congo, kandi deadline cyangwa se igihe ntarengwa yakihaye iyi minsi yazabishorara. Mbaza ngo ningahe? Ndaje mbikubwire. Sibyo byonyine, uyu yitwa Martin Fayulu, amagambo yavuze sinanga cyangwa se Colonel Nangaye Bero yayibasiriye amugarukaho, ndetse asa nkugaragaza neza ko nta politike ya Congo ishoboka. Yabi ya Joseph Kabila Kabange yari iriho barayinengaga, yabi ya Tshisekedi Tshilombo iri kuri ubu ngubu nayo ngirimo kudigadiga nta kigenda. None niyo Martin Fayulu urimo guhangana Tshisekedi Tshilombo, ndetse unavuga ko ari waratsinze amatora, nayo ijemo ikibazo. Buretse gato, Martin Fayulu bamwe batangiye kwishimira yuko ishyaka rye ndetse na byahuriro rya 64 batari kwemera iyongerwa rya manda rya Tshisekedi Tshilombo. Ariko uribuka igihe habaga icyo gikorwa cyo kwamagana Tshisekedi Tshilombo ku yindi manda, nge nawe twaribajije ngo biramutse baye ngombwa ko Tshisekedi Tshilombo ava ku butegetsi, maze ubutegetsi bugafatwa na Martin Fayulu,
nk'umwe mu banyapolitike bakomeye cyane bahanganye na Tshisekedi Tshilombo, kuko imbere hariho Moise Katumbi Chapwe, hariho Martin Fayulu, Matata Ponyo, Denis Mukwege, ariko abo bose nutwana kuri Martin Fayulu. Ibaza Martin Fayulu ari ufashe ubutegetsi muri Congo, nuko ni ibikorwa byakozwe no wita umwanzi, ariko ukabona noneho chef w'umwanzi ari uje ku butegetsi. Nimba bita Tshisekedi Tshilombo shitani cyangwa se daimoni ngakora ikorwa bibi cyane muri Congo, tekeza noneho shebuja we ageze ku butegetsi. Kuko ngibitekerezo Tshisekedi akoresha bikoresha imvugo wakunze gukoresha, nubwo bavuga ko zitaniyubashye, kandi koko ku mukuru w'igihugu nga kenshi barimo guhenga imirongo, kuko ari umukuru w'igihugu nyine. Abone nubwo yaba akora ibyo udakunda, ngo Martin Fayulu niwe atangije igitekerezo kivuga yuko u Rwanda rushaka gukora balkanization ku butaka bwa Congo. Cyadabutwa na Tshisekedi, cyadabutwa na bwana Denis Mukwege, ndetse na Martin na Moise Katumbi Chapwe nawe asa n'atangiye kwemera yuko u Rwanda ruri kurwana muri Congo. Tekeza Martin Fayulu abaye president atangiye kuvuga ko abanyamurenge atari abakongomani. Amagambo nanga yavuze na yahe ndaje tuyagarukeho. Sibyo gusa turaza kuvugaho, ahubwo turaza gusoreza kuri iyi nkuru. Nawe nziko uratungurwa nabyo. Ubu none indege za MONUSCO zatangiye guka mu kirere cya Masisi hejuru ya M23 ndetse na Wazalendo zigatambuka nta kibazo. Uribuka ko mu ntangiriro z'urugamba yizavuga ko indege ya kajugujugu yari twaye amwe mu basirikari ba MONUSCO yarasiwe hafi ya Canzu na Runyoni. Urabyibutse nimba rakurikiranaga aya makuru mu mwaka wa 2022. None uyu munsi indi ndege yahagurutse iguruka hejuru y'icyo kirere nta kibazo. Mu butumwa bwayo yari igihe yavaga he byose tutabigaruka muri aka kanya. Jewe Rumungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze mutane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Yego akomeje kuvugwa ibidasanzwe butaka bwa Republika ya Congo, ariko by'umwihariko ntihangana ry'intambara rikomeje kuvugwa. Nananyemerera mere kuzimirwano yubuye muri Sud Kivu, ndetse n'ibiza bayi kuri General Muzinga wa FDNB ngaho yari yishwe Imana igakinga akaboko. Tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2026 nge nawe twumvisha amakuru y'urugamba ruremereye cyane ruri kubera muri Sud Kivu muri territoire ya Fizi. Sibyo urikirije ngo yego. Twumvishe amasasu ari nko kunyuranamo ava ku ruhande rumwe ajya ku rundi. Mama 23 yoreje ibisasu kuri FARDC yoreje ibisasu kuri mama 23. Byakurikiye ibyo birimo kubera muri Kalehe ndetse na Walungu, aho nubundi FARDC yahanganaga na 23 ishaka kwigarurira ibice. Kuri ubwo rero muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo cya Fizi nubundi hariho site zijya muri 3 wavuga ngo frontline 3 z'imirwano. Iya mbere ihegamiye ku gice kigana Mwenga Itombwe werekeza mu gice cy'epfo muri Manema. Iya kabiri yerekeje muri Mulema umanuka uguturutse muri Pwezelo umanuka usatumwerekeza nanone mu gice cya Makabora. Iya gatatu iba muri Pwezelo isa nigana kuri Uvira. Hanyuma aho twakwiye kwita ahakane ni muri Minembwe indani, ariko ho kuko impamvu yise frontline nuko akunze kugabwa ibitero bike ariko nanone ibyinshi byo mu kirere za drone yerezwa na FARDC bajya gutera kuri 23. Ahangaha reka tuyite ngo ni sky war, ni intambara yo mu kirere. Rero amakuru ari kwemeza ko nyuma y'uko imirwano yubuye FARDC yakoresha amanyanga 3 kugira ngo ihabze 23, ari nabyo byasembuye 23 nayitangiza uburyo bukomeye cyane bwo kuza guhangana na FARDC. Uburyo bwa mbere FARDC yatangije yazanye ibikoresho byinshi bya gisirikari, ariko izamura abasirikari mu nguni zose uko 3 bafite mission zitandukanye. Ubu ni ku mirongo y'imbere ku rugamba utegereje ko umwanzi akurasa nawe ukamusubiza, isn't it? Nibyo. None ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze kuri FARDC. FARDC ireza abasirikari mu itsinda tufate nk'urugero, ikohereza abasirikari bajya muri Mwenga basa n'abashaka gutera M23 mu nzira zigana Kipupu, zigana mu gice cya Gakenge, nyine zanza zose zekeza kuri Mwenga. Ariko iyi frontline ntabwo ari harasa, ahubwo frontline anyuze kuri Mulema isa ngiye fata Pwezelo, niyo yohereza ibisasu byezwe n'imbura za Martial bakarasa kuri ya position ya M23 iri mu cyerekezo cya Mwenga. Mera nkaho wabahagaze uri kundeba imbere yawe, ufite imbunda nyigutunze nsa nkushaka kukurasa cyangwa se kugukubita, hanyuma uri inyuma yawe akaba ari gukubita.
byange bikunda urahindukira ngo urebe ugukubise uwo ari we mu gihe uteye umugongo undi mwanzi wawe no ugomba guhita kurasa direct. Icyo gihe waguye mu mutego nk'akamashu cyangwa se waguye kamashu kameze nk'agateza imbeba uguye aho ngaho. Uyu niwo mutego uri gutega M23 ndetse bavuga ko uri gucanganyikisha M23 ntiyaba yibeshye. Kugira M23 rive muri uwo mutego nabo bizabaye ngombwa kitangiza gukoresha za drone kugira igikurikirana front lines cyangwa se position za FARDC bagende bazivanaho bazisenyesheje drone. Buri wese gutegura nyine uburyo bwo kurwana. None haravugwa iki rero? General Major Eli Ndizigiye uzwi ku izina rya Muzinga wari umaze iminsi mike ageze muri Fizi yarokotse igitero cya drone cyagabwe kuri hoteli yaramaze kuvamo mu gihe abacanshuro b'abanyamahanga bari kumwe nawe bishwe. Wait, Muzinga uyu nguyu abarwa nka Operation Commander wo mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se umuyobozi uyoboye ibikorwa bya gisirikare uturuka mu gihugu cy'u Burundi, ari nawe utanga uburyo cyangwa se amategeko y'uburyo urugamba ruri buze kugenda ku butaka bwa Republika ya Congo muri cya cyerekezo cya Fizi. Yaramaze iminsi aje kuri front line cyangwa se mirongo imbere ku rugamba ngo ategure urugamba neza. Ari hoteli rero yararagamo hariya muri Fizi, akaba aratarimo wenyine ari kumwe n'abanyamahanga b'abacanshuro bo muri Black Hora bari bamurindiye umutekano, ariko nanone bategura operation. Igitero cyavuzwe ku munsi w'ejo tariki 19 ariko cyo tariki 18 ku butaka bwa Fizi. Cyari igitero gikomeye cyane cyaje gutuma mu masikari bava kuri front line bigira inyuma. Muzinga yagiye muri hotel acumbikamo, gusa mu gihe yagiye muri hotel M23 yateguye igitero gikomeye cyane cyo kuza kumuhitana bamwiciye muri iyi hotel, kuko bamufata nkaho ari we kibamba ndetse utajya utinya M23 wazengereje M23 ngo uyu mugabo afite ubunararibonye w'urwana na M23 kugeza ku rwego rw'23 byatangiye kwibana isereri. Rero ngo kugira ngo batsinde FDNB na FARDC byari ngombwa kwivugana Bwana Muzinga. Operation kumwivugana rero yateguwe na M23, drone iparitse neza mu Minembwe. Bayihagurukije imunembwe bayerekeza kuri hotel ngo yite bamurimburiramo. Telefone ngo yarasonye ku isaha y'isa 9 n'igice ya Muzinga. Muzinga atasokana na abayiskoti be batatu bava muri hotel baragenda. Gusa amakuru akemeza yuko ubutumwa yaba yarakiriye butigeze bumenyekana, butagize numwe mu bamurinda umutekano wamenye ikigiye kuba. Gusa yise agenda nyuma kwakira ubutumwa mubwira yuko ashobora kwibasirwa, niko benshi bari gutekereza ko ubwo butumwa yakiriye, kuko yarasohotse akimara gusohoka nyuma y'isaha n'iminota 25 one yise ikubita neza ya nyubako yararimo. Aha no benshi bari bavuga yuko amakuru y'ubutasi aturuka muri 23 akunze guhitagera kuri bamwe masikari b'Abarundi. Hari icyo bamwe batekereza mu masesenguzi batangiye kuvuga kuri iya makuru. Bavuga yuko muri 23 nyuma kwihuzana twirwaneho, muri twirwaneho harimo bamwe bazi neza ko Abarundi ngatari abanzi babo, ndetse byanavuzwe na Evariste Ndayishimiye ku giti cye avuga ko igihe yakiraga n'umuyobozi batwirwaneho bakorana na M23 ni Freddy Kaniki, yamubwiye yuko nta rwango afitanye n'Abarundi ngo ari M23 kubateranya. Bivuze neza ko muri twirwaneho ikorana na M23 haba harimo bamwe ngo bagifitiye urukundo FDNB nubwo bari kwirwanya kuko barangije kwihuza. Umwana avuga ko ari mbyo mugoma kanika yazize, nubwo ibingibi binyomozwa na M23 twirwana bakavuga yuko yishwe na FARDC. Ibyo tubyihorere rero. Ngo niwe watanze amakuru kuri Muzinga. Muzinga itava muri hotel aragenda, maze igitero gitana abacanshuro babiri bari bayirimo b'abanyamahanga. Niyo makuru avuga. General Major Eli Ndizigiye Muzinga kuba yarokotse kino gitero zongeye gutera nanone benshi kwibaza byinshi. Kwa 16 Kanama 2026 nibwo General Muzinga usanzwe ari umugaba wungirije w'ingabo zigana ku butaka z'u Burundi yageze Fizi muri Kivu Amajyepfo, aho yagiye gukurikirana ibikorwa bya gisirikare z'ingabo zishyigikiye iza Republika ya Congo zitegura kugaba igitero cyo kwisubiza ibice byo misozi miremire FARDC ndetse na FDNB bambuwe na M23. Bivuze ngo M23 yamuryaga isata burenge imenya hajya na hava ugeze ku rwego rwateguye igitero cyo kumuhitana, ariko birangira bibaye zero. Buretse gato tiware ko wateze intare ushaka kuyivugana kugira ukomeze wibere mu ishyamba, intare ikaza gucika umutego. Nyandikira muri comment urumva ari iki cyakurikiraho.
Bamwe basobanura neza ko n'ubundi gihe bisanzwe biteganijwe ko FARDC na FDNB bategura igitero gikomeye cyane cyo kwisubiza biriya bice, ndetse ko ari navyo Muzinga yajemo kugira ngo ategure abajya ku mirongo y'imbere n'uburyo bazitwara. Tekeza neneho kurekuka igitero nk'iki cyari kigiye kumuhitana atari yatangira gahunda ze, ni ugukora gahunda mu mujinya mwinshi. Niko benshi batekereza, nawe ni kwizo utekereza. Aha rero bigaragaza neza ko M23 nayo ishobora kuba yiteguye urugamba ruremereye kurusha uko rwari rumeze mbere yuko Muzinga bagerageza kumuhitana. Amakuru yizewe nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru avuga ko yaramaze umwanya muto yavuye kuri hoteli ya Mwalu izwi kandi ku izina rya Mwando Lukaba iri mu mujyi wa Fizi. Ubwo iyo hoteli yibasirwaga na drone ya M23, Bwana Muzinga yari yayivuyeho kare yagiye, ariko atari kare cyane, umwanya muto gusa, minota itageze muri amasaha atageze kuri 2, umva ni igihe gitoya. Kuba rero yari yayivuyeho byaje gutuma arokoka. Ni igitero cyabaye mu rukerera rwo kwa gatatu agana saa 7 z'igicuku nk'uko ikinyamakuru cyo muri aka gace kibivuga Fizi News 24 cyabitangaje. Gusa andi makuru yari yabanje gutangazwa yavuze ko igitero cyabaye ku isaha 11 ku isaha 10 n'igice za mu gitondo. Ari mpamvu bamwe batanze amakuru avuga ko yavuye ku isaha 9 muri hoteli. Gusa Fizi News yo ivuga yuko yari yavuyemo mu saa 5 za nijoro arangije gukorana inama n'abambari be cyangwa se abagiye gukorana ibiganiro, ariko bose icyo uraho nuko hari yashize hafi isaha nk'igice avuye muri hoteli. Isanya igitero cyabereye ntabwo yigeze itangazwa n'uruhande rw'abarundi, ariko igice cya Kongo cyo cyarabivuze, aho umuyobozi wa Region 63 ya gisirikari Apoko yavuze neza yuko iki gitero cyabaye hagana mu rukerera, biza nk'ibishimangira neza cyane ko amakuru yizewe wari uko zaba zarabaye hagati ya saa 7 na saa 9 koko cyangwa saa 11 aho nga muri amasaha rukerera ari igitero cyabereye nyirizina, nubwo isaha ya nyayo igenda ibisikana cyangwa se idahurizwaho. Hande kwa Kongo ratangaza ko ari saa 10 n'igice za mu gitondo, hande kwa Fizi News ikinyamakuru kikavuga yuko ari saa 7 z'ijoro. Urafata isaha ushaka. Hanyuma reka twigaruke kuri iyi modoka yaba yararashwe. Biravuga ko hari imodoka ya FDNB yarashwe na drone za M23 muri Fizi zigatuna muri Kipupu. Ni imodoka zizitwaye abasirikari bo kujya gutanga umusada. Muri Kongo menya ko abasirikari kurwana mu kurande rwa leta y'u Burundi atari abasirikari basanzwe. Byangije kumenyekana neza cyane ko ingabo za M23 zijya zibica uruhongohongo. Burungu bohereje abasirikari b'imitamenwa, abasirikari badasanzwe kugira ngo bakora kino gitero. Bagenewe buri kintu cyose na Kinshasa, kuva ku nkweto bambaye kugeza ku byo barya kugeza ku kinini cya Paracetamol, yose Kinshasa irabyemeza kubitanga, ariko barwaniye muri Kongo. Iyi modoka yabaye blow up cyangwa se yalimbuwe, bivuga yuko ngo yari yoherejwe na FDNB irimo abasirikari bagiye gutanga renfort, ariko ikaza gutegwa igico na drone ya M23. Niko byavuzwe. Ni General Muzinga FDNB nyuma kurokoka igitero cyakozwe n'indege cya pilote cyagabwe kuri hoteli. Imodoka itwaye abasirikari b'abarundi yo ntago yarokotse, ngahubwo yibasiriwe bikomeye cyane, yibasirwa na drone. Shusho ushobora gute bw'ubwambiro yabonye. Usubwizerwe bwayo buri kuri 0.05 kwijana. Bitewe n'impamvu eshatu. Nta hantu na hamwe higeze hagaragazwa iyi modoka yarasiwe neza nyirizina. Nubwo byavuzwe ko ari muri Kivu Amajyepfo, ariko umuhanda ntiwavuzwe ngo ni nimero kangahe uva hehe ujya hehe. Icya kabiri, ntabwo havuzwe ani imodoka iragurukiye neza n'abasirikare yitwaye aho bari berekeje. Icya gatatu, nta kigaragaza ko ari abarundi muri ayo mashusho. Wari icyo uri kubona uri yavuga ngo ndabona ari abarundi koko. Icya kane nuko nta tangazo ryigeze ritangazwa rya FDNB na FARDC rigaragaza ko ari abasirikare batakarijwe mu gitero cyagabwe na drone ku modoka. Gusa bemeye ko ari igitero cyabaye kuri hotel, nubwo atiza avuga umubare w'abantu batakaje ubuzima b'abasirikari, ariko bavuze yuko hari igitero cyabaye kuri hotel. Ntacyo bigeze bavuga ko cyabaye ku modoka. Bisa nkaho aya makuru kuyizera bikigoranye cyane, ariko hari yenda uko amasaha hita tugenda tumenya neza nyirizina kino gitero uko cyagenze. Gusa bitegereje neza, iyi drone biramutse ari byanyabyo ikaba ari ingabo z'u Burundi zarashwe zirasiwe mu modoka yabo ziri kwerekeza ahantu runaka muri Kivu Amajyepfo. Iyo bigaragaza ko none M23 iri kuri kitwa hunting, icyo kubahiga noneho mu buryo bwa nyabwo. Twarashisha drone uburyo bw'izi ntambara tumenyereye cyane cyane mu Burusiya na Ukraine, aho barwanisha drone zigahitana abasirikari 1 2 3 itsinda ry'abasirikari gutyo. Niba rero iyi drone koko ari M23 iyi modoka ikaba yari ya FDNB, yegaragara neza cyane ko n'urugamba rwageze ku rwego rukomeye
kuva ku bijyanye n'intambara imirwano isanzwe hagati y'abasirikare n'abandi kajya mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe drone arizo guhiga abasirikare. Tabigarukaho tugenda tubikurikirana amasaha ari imbere tubwira amakuru ya nyayo yuko ibintu bimeze. Zilalo nyuma y'imirwano ikomeye cyane M23 irigamba kongera kwigarurira cyane imaze kwirukana Wazalendo. Niyo makuru ari gutangazwa yuko ko M23 imaze gutumurwa muri kino gice abazani ko bavugaga ngo twabatumuyemo tubavanamo tubirukansa ntabwo tugiye tuvamo. Bari kwishimira cyane cyane ko aka gace gasubira imiganza byabo. Amwe makuru akomeje gukwirakwizwa cyane aravuga yuko FARDC na Wazalendo bahanganye na M23 bikomeye cyane ku tariki 18 tariki 19 birangira bavanwe muri kano karere yase muri iyi misozi ya Zilalo. Nyuma y'icyumweru kirenga cy'imirwano hagati ya FDLR Wazalendo na FARDC n'abarwanyi ba FC23 mu gace ka Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo, itsinda ryose rya Zilalo ubu ryagenzurwa na AFC23. Uvuga ngo imidugudu ya Zilalo yose uri mu bugenzuzi bwa M23. Imirwano yo muri kano karere yabaye imirwano mibi ariko M23 isibona landfall izurutse Goma aho abandi basikale benshi ndetse azanywa n'ibindi bikoresho byinshi. Bivuga yuko n'ubundi byitegerezwa yuko bashobora gutsinda Wazalendo bakayisubiza inyuma. Gusa byaratinze kuko ntabwo byese biba igihe babivuga ko bagiye kubikorera. N'itangazo nubwo rikomeza gushyira ku mbuga nkoranyambaga namwe abanyamakuru bashyigikiye M23 haracyari kwibazwa byinshi. None nyuma gufata Zilalo M23 ihagaze itagaragara. Icya kabiri, ese ko natangazo M23 rigaragaza ko bongeye kwigarura Zilalo. Icya gatatu, ko natangazo rya Wazalendo rigaragaza ko batakaje Zilalo. Icya kane, FARDC na Wazalendo barasanzwe bafatanije baberekeje mu kaye gace. Ibyo byose kuri inkuru ikomeje gutangazwa n'abashyigikiye M23 ntabwo birasobanuka neza. Gusa ntagitangaza cyaba kirimo kuko n'ubundi agace ka Lumbishi kamwe mu duce n'undi Wazalendo yigaruriye M23 yagaragaje ko inkiko kisubiza kandi koko na Wazalendo bahamya neza ko gace bakavuyemo ariko bashaka kongera gusubira ngo bakisubize. Bisa naho na Zilalo bayambuwe gutyo. Biramutse baye ngombwa ko Zilalo bayamburwa muri ubwo buryo byaba bibaye ikibazo gikomeye cyane kuri Wazalendo na FARDC. Umutwe wa Wazalendo na FDL ngo Nyatura muri wegaruye imidugudu ya Mianda, Chalamba, Lulele wirukanwe muri iyo midugudu ku gatatu tariki 19 Kanama na 26 niko bitangazwa. Kimwe mu makuru akavuga yuko ingabo zikiza hamwe za Kinshasa FDL n'imitwe ifatanije nazo nkuko amakuru atangazwa n'abanyamakuru apana M23 cyangwa se Wazalendo ngo birukanye mu duce twa Biriko, Lulambo ndetse ahangani ku ruhembe ni ku gice cya Hembe Bitare cyangwa se Hombo Itebero mu itsinda rya Rwanda ni mu gice cya Walikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Niho ngo abangaba barahungiye mu gice cya Hombo ariho bahise berekeza nyuma kunyura muri Hembe Bitare bakazamuka. Abasirikari ba Wazalendo na FDNB na FARDC nimba ari gutya gutsindwa muri Congo yahigoye cyane cyane kuzatsimbura M23 mu ndiro zabo bakayifata bakabitindamo. Ariko ngo iyo ikibahima kije ibintu byose bigiye guhindura isura. Wazalendo, FARDC, FDNB barwanaga bonyine none abacancuro n'abagiye kurangira kurwana mu buryo bwa nyabwo none ubweruye openly kurwana ku mirongo y'imbere nyuma yuko Ghana Eric Prince ageze muri Congo akaba agiye gutangira urugamba. Iyo makuru cyitwa The Great Lake Eyes lavuga cyagira kiti Eric Prince ni gwiyemeza mirimo wikorera ku giti cye w'umunyamerika akaba n'uwashinze Blackwater yahinduye izina yitwa Sea Services mwaka wa 2019 na Academy mwaka wa 2011 mbere yo kwishyira hamwe na Costalis Group mwaka wa 2014. Yimukiye ku rugamba rwo murasirazuba bwa Congo mu gihe ubutegetsi bwa President Tshisekedi burimo gushaka gusubiza inyuma igihombo batewe n'inyeshyamba ze 23. Kiti amakuru avuga ko Elke yageze Bujumbura mu Burundi avuye Kinshasa ku 15 Kanama aherekejwe n'abayobozi bane nk'uko amakuru y'abantu bahuriyeho cyangwa se Kingiske yavuze akatangazwa cy'amakuru The Great Lake Eye mu mujyi ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Yahuye n'umugabo w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo mu birovyi. Ku 16 Kanama Eric na Niyongabo bambutse berekeza muri Sirazuba bwa Kongo banyuze ku mupaka wa Gatumba na Kavimvira berekeza mu mujyi wa Uvira mu karere k'intara Kivu Amajyepfo aho nyine uyu mujyi usanzwe uzwi cyane nka Uvira. Urugendo rwakurikiye inama y'umutekano y'ibanga yabereye Kinshasa
irimo Eric Tshisekedi n'abayobozi bakuru ba Kongo n'u Burundi. Amakuru avuga ko mu biganiro byahuje Tshisekedi na Eric harimo inkunga ya miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika yahawe Eric yo kurinda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro muri Burasirazuba bwa Kongo no gufasha kwigarura uturere twigaruriwe na M23. Eric yagiye muri Uvira kugira ngo asuzume neza aho intambara iri no kureba uburyo abasirikari bigenga bashobora koherezwa. Wait, Eric Prince ubu ngubu ntabwo ari Kongo gusa iri kumwishyura, niba byumvise neza. Hari inkunga ya Leta Zunze za Amerika amadolari miliyoni 100 yagenewe Eric Prince aturutse mu biko bwa Leta Zunze za Amerika kugira ngo uyu mugabo afashe kurinda ibirombe byose byo muri Kongo. Uribuka ko n'ikirombe cya Rubaya cyahawe Leta Zunze za Amerika. Bamwe babyise utuntu tw'imikino bavuga ko ari ibintu byoroshye, ariko nimba ari ikintu ubutegetsi bwa Amerika bushyize imbere ni ibuye ry'agaciro. Noneho Koluta na M23 bwayo yabonye ko ibi bishobora kuzayikoraho. Iravuga ngo nimba Leta Zunze za Amerika ishaka aya mabuye y'agaciro nize tukinane deal. Gusa iyo deal bisa nkaho bidakunda kuko Leta Zunze za Amerika zangije gusinya amasezerano na Leta ya Kongo nyiri igihugu. Ubwizo bisa naho Kongo yarangije kwitambika iyo deal Amerika yajyana na M23, birangiye Amerika ikomeje kugendera mu cyerekezo cya Kongo ko gahunda yo kuvana M23 muri ibyo birombe byose, hanyuma bakakurikizaho no kubavana mu bindi bice byose bya Kongo. Muri make ubwo Rubaya, Ruhinja n'ibindi birombe bitandukanye byo muri Kongo bigenzwe na M23 bari kubyina umutaho. None miliyoni 100 z'amadolari zawe Eric Prince na Leta Zunze za Amerika utabariyemo izitangwa na Leta ya Kongo ubwayo, zawe uyu mutwe wa Black Order, baratekereza ko nta kintu bizakora. Dutekereje gutyo twadukinye komedi nk'abana. Genda bazarwana batsindwe, ariko bazarwana. Wenda bazagerageza binabanene kuko M23 ngo ari intare za Sarambwe, ariko bazabagerageje. Cyangwa se abikore M23 bayesure. Urugamba byose birashoboka. Nimba miliyoni 100 zose zandikiwe uyu mugabo Eric Prince, what do you think? Utekereza gute? Muri Mata 2025 Reuters yatangaje ko Eric yagiranye amasezerano na Kinshasa yo gufasha mu gucunga no kunoza imisoro y'amabuye y'agaciro y'igihugu. Ibiganiro byari byaratekerejweho koherezwa kw'abagwiyemezamirimo hirya no hino muri Goma mbere yuko igwa mu maboko M23. Ibyo bikaba byarahungabanije cyane igahunda Eric yari yatangije azajya agenzura ahantu hose. Ibikorwa biheruka bya Eric bije mu gihe Kinshasa yeguraga imbaraga zo kurinda umutungo wayo muri amabuye y'agaciro. Muri Mata 2026 Kongo yatangaje ko izakoresha miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika nanone mu kurinda ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, itangira n'abasirikari bari hagati ya 2500 n'ibihumbi 300. Amaherezo bakazaba bageze ku 20,000 ingabo zigamije kurinda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro. Inzira zo gutwara amabuye y'agaciro n'ishoramari ry'abanyamahanga rigomba kuzarindwa. Uribuka ko ibi ngibi muri Leta Zunze za Amerika byateye saga, aho byavuzwe ko muri abasirikari 1500 bagiye kuzanwa muri Kongo bazajya ku 20, harimo n'abasirikari ba Leta Zunze za Amerika. Bamwe mu bashyigikiye abademokrate bati none tuzohereza abasirikari muri Kongo tutazi neza ko bimeze. Icyo gihe ambasade ya Amerika muri Kongo ndetse ambasade ya Kinshasa muri Amerika bahise bakana amakuru avuga ko nta musirikari w'Amerika uzajya muri Kongo. None Eric Prince ni umunyarwanda, ngo ni umukongomani, ni umurundi se cyangwa ni umuganda, ni umunyamerika? None yabaye umusirikari wa Leta Zunze za Amerika? Igisubizo ni yego. Eric yakoze ari umusirikari wa Leta Zunze za Amerika. Kongo ifite byura 70% bya cobalt ku isi kandi ifite ububiko bwinshi bw'umuringa, kaluta, zahabu, lithium n'andi mabuye y'agaciro akomeye. Kugenzura no kurinda ayo mabuye byarushijeho kujyana n'ikibazo cy'umutekano mu gihugu ndetse n'inyungu bwite z'abasirikari n'abanyapolitike ba Kongo. Kuba Eric ari muri Kongo byongera ikibazo. Kurinda intambara byaba ari kimwe mu bintu by'ingenzi. Kohereza ingabo zigenga kugira ngo zongere gufata agace kagenzwe mu 2023 byo gushyira inyungu z'umutekano w'ubucuruzi mu ntambara ikomeye. Iyi nkuru kandi igaragaza ko Tshisekedi akomeje kwiyemeza gushaka igisubizo cya gisirikari nubwo hari imyaka myinshi yananiranye cyangwa se bananiwe muri iyi myaka yose mu bikorwa bya gisirikari. Eric twiyemeza mirimo usanzwe yahoze ari US Navy SEAL, umwe mu basirikari bakomeye cyane barwanira mu mazi, intoranwa z'abasirikari barwanira mu mazi ba Leta Zunze za Amerika. Navy SEAL iki ni igisirikare cyihariye cyane gikora za operasiyo zikomeye cyane.
uyu nguyu yakoze ibikorwa by'umutekano muri Afghanistan. Inyungu ze z'ubucuruzi zaje kwiyongera ku mutekano, ibikoresho n'umutungo kamere. Kwinjira kwe cyane muri Congo Kinshasa bushaho kugorana no gutuma intambara ikomeje kurumana. Imitwe twaje n'umwari gakomeza kubaho, kandi ingabo zo mu karere nubwo zananiwe kugarura amahoro n'umutekano, bikomeje kwa ngombwa ko Congo izana abanyamahanga. Kuri Tshisekedi, Elek agarariye kandi igikorwa cyo gushaka ubushobozi bwa gisirikari bukenewe kugira ngo arengereye umutungo w'ingenzi w'igihugu cye, cyangwa se arengere umutungo w'ingenzi muri Repubulika ya Congo, asubiza inyuma 23 w'igenzura. Goma ariko uri guhabwa umuburo. Kinshasa yarashyize abasirikari abatikwa bo mu karere, imitwe yitwara gisirikari, intwaro zikomeye n'abacancuro, kandi nubwo yatsinzwe ntabwo yigeze icyo gitekerezo. Kuzana abandi basirikari bigenga ro mu ntambara ntibishoboka ko bizakemura ibibazo bya politiki n'umutekano ngo bizatewe n'ibibazo by'umurasirazuba bwa Congo bimaze igihe kirekire, niko The Great Lake Eye banditse. Ubuze inyungu z'amabuye y'agaciro n'intambara ngo uri kwiyongera bizakomeza kuzana icyago gikomeye cy'intambara. Ubwo Elke yongeraga gusuzuma Uvira na Kinshasa, yongera kubaka ubushobozi bwa gisirikare nk'ikiva amajyepfo, Tshisekedi asa naho yiteguye kongera gukina urusimbi ku ngufu, ngaho imbaraga zagiye zinanirwa kenshi. Ku nyungu z'umutekano w'abantu ku giti cyabo, intambara y'amabuye y'agaciro y'umurasirazuba bwa Congo ishobora gutanga amahirwe menshi. Karere kamaze gusenywa n'intambara, ikindi gikorwa cya gisirikare gishingiye ku bacancuro gishobora kugira ikiguzi kinini cyane gitanga muri Congo, harimo n'igihombo kuri 23 cyangwa se ukwigaragaza kuri 23 mu buryo budasanzwe. Bakagaragaza neza ko atagutsinda Congo gusa n'abanyamahanga b'abacancuro bashobora gukwitirwa hareba inzega. Nanga yamaganye Martin Fayulu ati igihugu cyacu Congo kirimo kunyura mu bibazo byinshi bisaba ko buri muyobozi wa politike agenzura akagira icyo avuga ku byerekeye leta. Kimwe mu bintu bihangayikishije cyane nta gushidikanya no kugabanuka k'ubumwe bw'igihugu bitewe n'amagambo ashyushye, gusuzugurwa kw'imiryango imwe n'imwe, ndetse n'igitekerezo cy'abanyapolitiki bake cyo kuba bashobora guhakana cyangwa se kwambura ubwene igihugu bwa Congo abaturage babo uko ibintu bimeze n'inyungu za politiki zabo arizo bitayeho. Amagambo yavuzwe na Bwana Martin Fayulu mu nama yabereye i Bruxelles yagenewe abaturage bacu b'abanyamurenge. Mu rwo rwego nta shiti, arashyushye kandi arateye impungenge cyane, akomoka ku gusoma amateka y'imiterere y'imibereho y'abaturage mu buryo butari bwo kandi bushobora guhakana abanyagihugu nk'abanyagihugu. Muri Repubulika ya Congo, muri Repubulika igengwa n'itegeko nshinga n'amategeko, nta muyobozi wa politiki ushobora kwishyira mu mwanya w'umukemurampaka ubwene igihugu bw'abaturanyi be. Ubwene igihugu bwa Congo ntibukwirakwizwa cyangwa ngo buvanwe mu nama cyangwa ngo ibiganiro bya politiki, ugiye kumwe gusa n'itegeko nshinga n'amategeko. Ati guhangana n'umuryango umwe mu miryango y'abatuye kino gihugu cya Congo biwushyira mu kaga, kuwuca cyangwa se kuwusuzugura. Mu gihugu cyangiritse cyane kubera amakimbirane ashingiye ku bijyanye n'indangamuntu cyangwa se ubwene igihugu n'amakimbirane ashingiye ku muryango, amagambo nk'aya ashobora kugira ingaruka mbi cyane. Abanyamurenge kimwe n'indi miryango yose ya Congo bafite uburenganzira bwo guhabwa icyubahiro, umutekano no kwishimira uburenganzira bwabo busesuye nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'amategeko ya Repubulika. Akekimiza agira ati ni ukunyuranya cyane n'ibitekerezo byo kwitandukanya, ivangura no gupfobya. Ayo 23 ishyigikiye urugamba rwayo rwa politiki rwo guharanira ubumwe bw'igihugu, imiyoborere myiza na demokarasi hagamijwe Congo yunze ubumwe kandi ishyigikira, aho buri muturage afite uburenganzira bumwe kandi agahabwa inshingano zimwe hatitaye ku nkomoko ye, umuryango akomokamo cyangwa se akarere akomokamo. Ndamagana cyane aya magambo y'ubuswa kandi ateye akaga. Congo ntabwo ikeneye amasoko mashya y'amacakubiri, ikeneye abayobozi bashoboye kunga ubumwe, uhuza no kwiyunga. Ubumwe bw'igihugu ntibushobora kuganirwaho. Nta muntu ufite uburenganzira bwo guhitamo uwo ari we wese muri Congo uhagije kugira ngo abe ari we uba mu gihugu n'utagomba kubamo. Muri Repubulika tugomba kwiyubaka. Nta mukongomani mu rwego rwa mbere cyangwa mu rwego rwa kabiri ushobora kubaho. Hari abakongomani gusa banganya icyubahiro, uburenganzira n'inshingano imbere muri Repubulika. Aya magambo ya Corneille Nangaa aje mu gihe byigitezwe ko mu gihe Tshisekedi Tshilombo yava ku butegetsi, Martin Fayulu ashobora gutayegura inkoni y'ubutware. Ariko no bigaragaye ko Martin Fayulu nawe ubwe afite amagambo akarishye yo gushaka Tshisekedi mu kwanga abanyamurenge.
akibazwa ngo none habonye imbaraga za gisirikare yabigenza ate. Benshi bati noneho yazana umuhini wo kwica gusa, nta kintu na kimwe cyaba kiri mu buryo ageze ku butegetsi. Nubwo ariko bamwamagana bisa naho imvugo ye ngo ihagurutse cyane cyane muri kino gihe abanyamurenge ari kuvugaho cyane, aho amagambo yasembuye abakongomani ari yavuzwe na Tito Rutaremara avuga yuko abakongomani b'abanyamurenge ari abanyarwanda gusa kuri gufata intwaro bakarwanya ubutegetsi bwa Kongo kugira bafate igihugu cyabo bakibohore n'amateka y'abazumva. Ibyabaje abakongomani benshi, ndetse rimwe na rimwe amagambo ari kuvugwa ngo niyo cyerekeza arimo gusa, ariko bamwe bakavuga ati ibyo ni urwitwazo. None mbere yuko avugaho ntabwo bavugaga, wamaganaga abanyamurenge byari iby'uyu munsi gusa. Iminsi imbere hatse byinshi. Indege ya MONUSCO bwa mbere yanyuze hejuru ya Masisi igera y'amahoro, ni ku nshuro ya mbere ku binyeshyamba z'M23 zifatanije ngo n'u Rwanda iko akunze kuvuga zigaruye igice cya Kivu Amajyaruguru. Kajugujugu ya mbere ifite ikimenyetso cya Loni bivuga ko ari ya MONUSCO yagurutse hejuru y'uduce twa Oso Banyungu Katoyi mu turere twa Masisi kwa gatatu tariki 19 Kanama 2026 saa 9:45 z'umugoroba. Iyi ndege ya mbere ishobora kugereranywa n'urugendo rw'ubutasi runyura ku butaka nk'igice cy'uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, mu gihe imirwano hagati y'umutwe w'inyeshyamba M23 na Twirwaneho Tabara Wazalendo ruhande rumwe ikomeje. Ibisasu bya drone ngo bikakomeje kuraswa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ku rwego bigaragara neza ko intambwe ikwerekeza mu gice cya Baraka. None tuvuge yuko MONUSCO gusanga imirwano ikugabanuka muri Kivu Amajyaruguru ijya no kurikirana muri Kivu Amajyepfo, cyangwa ahubwo umurwano ni ugiye gutangira. Ibyo muri Kongo biragoye, ni nka kwa kundi abana ginanga kakararya kanikarya. Umunsi amahoro ashobora kuboneka ejo ntaboneka. Ujye ukomeza kubana natwe ubwe neza, amara ibishana n'amahirwe byo nkwifurije umunsi wose. Shalom.